Ikaze kuri mwese, iyi ni inkwakuzi mukurikiye. Turaza kubabwira ko mu Rwanda ndetse no muri Uganda no muri Kenya, ibyo bihugu byose byashyizwe ku rutonde Kuwait itazongera gushakiramo abakozi. Turaza kujya muri politike ndetse n'igikombe cy'isi, turaza kubabwira ku ntambara yo muri Iran, turaza kubabwira ko muri Afurika y'Epfo, turaza kubabwira ndetse no ku mugabane w'Uburayi ibiriyo. Hanyuma turaza no kubabwira hano mu Rwanda n'ubundi turaza kubabwira ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu. Hanyuma nanone turaza kubabwira inkuru zo mu ntara zigiye zitandukanye, turaza no gusimbukira hirya no hino muri Afurika, i Burayi ndetse no muri Aziya mu nkuru zigiye zihari zidasanzwe. Ikaze kuri mwese hano ku Nkwakuzi. Tubibutse ko aya ni amakuru ariko y'ibyasohotse mu binyamakuru. Reka duhere ku ngingo ya mbere, aho Perezida Kagame yakoze impinduka muri guverinoma ndetse no mu bayobozi bagiye batandukanye. Reka duhere kuri iyi nkuru. Abarimo Lieutenant General Retired Karake na Major General Bayingana bahawe imirimo mishya. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Kamena yakoze impinduka muri guverinoma zasize, ashyizeho abayobozi bashya mu nzego zitandukanye za leta, barimo abaminisitiri, abanyamabanga ba leta, abayobozi b'ibigo bya leta n'abadiplomate bazahagararira u Rwanda mu mahanga. Izi mpinduka zatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe zishingiye ku bubasha Perezida ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Wahawe imirimo mishya muri guverinoma barimo Damien Murwanashyaka wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye Dr Jimmy Gasore wari umaze imyaka irenga 3 kuri uwo mwanya. Murwanashyaka yari asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo UDL. Nanone kandi Judith Uwizeye yongeye kugirwa Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo asimbuye Christine Nkurikiyinka woherejwe mu mirimo ya diplomasi. Antoine Marie Kajangwe we yagizwe Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda asimbuye Prudence Sebahizi. Kajangwe yari asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri. Mu bagizwe abanyamabanga ba leta harimo Armand Zingiro wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo. Mbere y'izi nshingano yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG. Muri iyo minisiteri kandi Colonel Claudien Bizimungu nawe yagizwe umunyamabanga wa leta nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Bizimungu yari asanzwe ari umuyobozi mukuru wungirije wa brigade ishinzwe ubwubatsi mu ngabo z'u Rwanda. Mu bahawe inshingano zo kuba abadiplomate, Lieutenant General Retired Karenzi Karake yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa asimbuye ambasaderi James Kimonyo. Karake ni umwe mu basirikare bakuru bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi n'umutekano NISS, anaba umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Major General Bayingana Emmanuel yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Israel asimbuye ambasaderi Gatera James. Bayingana yabaye mu myanya itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, harimo kuyobora amashuri ya gisirikare no kuba umugaba wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere. Colonel Retired Ruhunga Jano we yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Pologne asimbuye Shyaka Anastase. Ruhunga yamenyekanye cyane nk'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe Christine Nkurikiyinka yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Nkurikiyinka yari asanzwe ari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, akaba yanabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi, no mu bindi bihugu by'i Burayi. Perezida Kagame kandi yashyizeho abayobozi bashya mu bigo bya leta barimo Chantal Tuyishimire wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Louise Kayonga wagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS, Maximilien Byiringiro agirwa umuyobozi mukuru wa REG, naho Michel Umurongi agirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB. Iri ni itangazo rya Minisiteri y'Intebe, ariko iyi nkuru turayikesha nanone bwiza.com ndetse na Kigali Today. Iyi nkuru iriho. Reka rero tuvuye aho ngaho duhita tujya no mu zindi nkuru ariko zirebana n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tujye kuri iyi nkuru. Twababwiye ko u Rwanda, Kenya na Uganda byashyizwe ku rutonde Kuwait yahagaritse gushakiramo abakozi. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu muri Kuwait yashyize hanze urutonde rw'ibihugu ibigo byo muri iki gihugu byemerewe gushakiramo abakozi n'urw'ibyo bitemerewe kubashakiramo. Uru rutonde rwagiye hanze kuwa 8 Kamena 2026 nk'uko Gulf News yabitangaje.
Mu nkuru dukesha ikinyamakuru Igihe kiravuga ko mu bihugu ibigo byo muri Kuwait byemerewe gushakiramo abakozi harimo Afurika y'Epfo, Benin, Eritrea, Ethiopia, Philippines, Sri Lanka, Ubuhinde, Vietnam, Nepal na Senegal. Uretse ibi bihugu 10, Kuwait yasohoye n'urutonde rw'ibihugu 27 ibigo byo muri iki gihugu bitemerewe gushakiramo abakozi, birimo u Rwanda, Uganda, Kenya, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Angola, Madagascar, Liberia, Mali, Burkina Faso, Gambia, Cameroon ndetse n'ibindi. Kuwait yatangaje ko mu gufata iki cyemezo yashingiye ku nama yagiriwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cya leta gishinzwe abakozi. Mu bihugu bimwe ikibujijwe no gushakirwamo abakozi b'igitsina gore, mu gihe aba bagabo bazakomeza guhabwa akazi. Gushyiraho uru rutonde ni kimwe mu byemezo bya Kuwait bigamije gushyiraho uburyo bunoze bwo gushaka abakozi bakomoka mu mahanga, kuko ari urwego rumaze iminsi rurangwamo ibibazo n'imikorere irimo akajagari. Kuwait ni kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikunze gutanga akazi ku mubare munini w'Abanyafurika, biganjemo abakora mu ngo, mu nganda, muri hoteli na resitora. Ni ukuvuga ngo bimwe muri ibi bihugu byabujijwe gushakirwamo abakozi b'abagore, ariko abagabo bakaba bashobora kubashakiramo, kimwe n'uko harimo n'ibindi bitazashakirwamo abagabo cyangwa se n'abagore. Nuko muri Kuwait bimeze. Reka tujye mu mikino, aho iki gikombe cy'isi dutegereje bari kukinenga ko politiki ikiganjemo cyane. Politiki yaganje igikombe cy'isi muri Amerika, bamwe bakitaga umumono. Harabura amasaha make ngo igikombe cy'isi gitangire gukinirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kuri uyu wa kane tariki ya 11 Kamena kuzagera tariki ya 19 Nyakanga 2026. Irushanwa rihuruza amahanga haba mu bihugu bifite amakipe yakitabiriye ndetse n'abatarakitabiriye, yaba bakurikirana kuri televiziyo zabo cyangwa se abagera ku bibuga ndetse n'abifashisha imbuga nkoranyambaga. Muri uyu mwaka ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryifuza ko iri rushanwa ryazarebwa n'abari hagati ya miliyari 5 na miliyari 6 mu batuye isi. Uyu ni umubare munini cyane w'abantu baberekeje amaso ahantu hamwe. Umubare rero wabagushishikajwe no kureba ibitego byiza, amacenga meza, imyidagaduro ndetse no kwishimira ibitego kwiza. Ibyo ni ibintu birange igikombe cy'isi. Gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa naho isosi yamenetse mishishi, kuko irushanwa riri kwigarurirwa bakarikoresha nk'igikoresho cya politiki. Ibi si ubyubu, kuko no mu 1934 irushanwa ryakiriwe n'Ubutaliyani hanyuma bakanaryegukana, ariko Benito Mussolini wari minisitiri w'intebe w'iki gihugu yarikoresheje mu gukwirakwiza amatwara ye no mu bindi bihugu, byatumye Uruguay cyangwa se Uruguay yikura mu irushanwa yaherukaga kwegukana. Ibyo byaranabaye no mu 1978 mu irushanwa ryabereye muri Argentine. Icyo gihe yari yayobowe na Lieutenant General Rafael Videla, kandi kuri we abakaba ari amahirwe yo guhosha imyigaragambyo yari mu gihugu abaturage batamushyigikiye no kwerekana ko isi yari hanze amaso igihugu cyari kiri kuberamo igikombe cy'isi, kandi anagaragaza ko ari igihugu gifite umutekano nubwo abanzi bacyo ari benshi. Mu mukino rero wa kimwe cya kabiri cy'irushanwa, Argentine yasabaga gutsinda Peru ibitego 4 ku busa ikagera ku mukino, ariko abasifuzi barakanzwe baranishyurwa haboneka ibitego 6 ku busa. Ibi byarongeye mu mwaka w'1990 aho igikombe cy'isi cyifashishijwe mu bukangurambaga bwagejeje ku gutandukana kw'ibihugu byo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse no guharanira ubwigenge bwa Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, North Macedonia, Montenegro na Serbia. Mu 2018 naho Uburusiya bwakiriye iri rushanwa bwashoye amafaranga agera kuri miliyari 15 kugira ngo bwubake amasitade n'ibindi bikorwa bya remezo byari kuzakenerwa mu gikombe cy'isi. Gusa abo mu burengerazuba binyuze mu bitangazamakuru byabo bavuze ko Uburusiya buri kwitwikira umupira w'amaguru mu kongera uburenganzira bwa muntu. Muri Qatar 2022 naho Qatar yashoye miliyari 200 z'amadolari mu kwakira irushanwa, ariko bavuga ko hari imibare y'abahohoterwa muri Qatar nk'uko BBC yabitangaje, yanga kwerekana no gushyiraho amashusho yo gutangiza irushanwa, ahubwo mu masaha yabyo bagashyiraho ibiganiro byerekana imibare y'abahohoterwa muri Qatar, nabo bakigaragaje nk'igikorwa cyangwa se nk'igikoresho cya politiki. Amerika rero nayo uyu munsi niko biri kugenda, kuko
mu bihugu bizakira igikombe cy'isi cyo muri 2026 ni ukuvuga Mexique, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho niko biri kugenda. Kwakira iki gikombe cy'isi byabaye agatereranzamba, kuko kwikubitiro FIFA yashyize amatike hanze y'abazareba umupira w'amaguru ni mu mikino igiye itandukanye no ku masitade atandukanye muri ibi bihugu. Gusa abafana barinubye kubera ko ngo aya matike ahenze. Amatike arahenze. Nanone kandi Amerika iri kwima bamwe mu bantu bazakina iyi mikino, bazakoramo inshingano zitandukanye, barimo barabima amaviza. Nk'umusifuzi wa mbere muri Afurika witwa Omar Abdulkarim Altani washinjwe n'iki gihugu kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba. Hari n'abandi harimo nka rutahizamu wa Iraq Hussein yatawe muri yombi ari kumwe n'ufata amashusho y'ikipe y'igihugu ya Iraq, bashubijwe iwabo kubera ibyo bashinjwa. Nanone bari gusaka amatelefone y'abantu bagiye hariya cyane, harimo n'abakinnyi. Hari n'abantu baguze amatike y'isi muri Maroc bangiwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, none bari gusaba FIFA ngo basubize amafaranga yabo. Hari amakipe y'ibihugu atandukanye harimo nka Senegal yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agasakwa biteye agahinda ndetse nta cyubahiro bahawe nk'uko bisanzwe bikorwa ahandi. Abakozi barenga 2,000 bo muri Sophie Stadium iri mu mujyi wa Los Angeles bemeranyije guhagarika akazi mu gikombe cy'isi mu gihe baba batishyura amafaranga baberewemo. Mbese iki gikombe cy'isi ni hatari. Muri make abasesenguzi mu mupira w'amaguru bavuga ko iri rushanwa ridafite umwimerere w'igikombe cy'isi habe na gato, ndetse ko ari ryo riteguye nabi ryabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru. Ibi bintu ntabwo byoroshye, kandi iki ni igikombe cy'isi twese dufitiye amatsiko tuzanareba, cyane ko hafi isi yose niho iba ihanze amaso. Reka dukomereze mu makuru ya politiki ndetse n'ibibera hirya no hino ku isi. Tubabwire ko Amerika yateguje ibitero simusiga kuri Iran. Perezida Donald Trump yatangaje kuri uyu wa kabiri ko bagabye ibitero bikomeye kuri Iran, kandi ko no kuri uyu wa gatatu byagombaga kugabwa kugira ngo bongere kurasana. Izi ngabo zarasanye bikomeye ku itariki ya 9 Kamena mu bitero biremereye cyane. Trump ibitero bya Amerika yagabye kuri Iran tariki ya 9 byakurikiye n'indege yahanuwe n'igisirikare cya Iran. Iran yahise itangaza ko yihimuye kuri Amerika irasa ibigo bya gisirikare. Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko Iran yazaririye mu biganiro biganisha ku masezerano yo kubiyungura bikomeye, bityo ko bagomba kwishyura ikiguzi cyayo. Trump yavuze ko ingabo za Iran zatsinzwe intambara, nubwo Iran yo yemeza ko Amerika yatsinzwe mu ntambara bahanganye. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Bakai yashinje Amerika kudobya ibiganiro binyuze mu butumwa buvuguruzanya yohereza, ndetse no guhindagura ibyo yifuza ku masezerano, hamwe no kurengera cyangwa se kurenga agahenge. Muri rusange Iran na Amerika bakomeje gukozanya isaha iyo ari yo yose rwose. Ushobora kujya kumva bongeye bakozanyije. Iyi ntambara mbese yongeye kubura urebye neza. Reka tubabwire ko nanone muri Afurika y'Epfo abantu bitwaje intwaro bahamishije amasasu ku bantu, hapfa abantu 12. Itsinda ry'abagabo bitwaje intwaro barashe urufaya rw'amasasu mu gace ka Cleveland mu burasirazuba bw'umujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo, hapfa abantu 12 abandi 9 barakomereka. Johannesburg ni umwe mu mijyi minini yo muri Afurika y'Epfo yakunze kwibasirwa n'ibibazo by'umutekano muke, harimo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa rikoresha intwaro. Polisi ya Afurika y'Epfo yatangaje ko igitero cyabaye ku mugoroba wo ku itariki ya 9 Kamena 2026 mu gace karangwamo imiturire y'akajagari. Inavuga ko yahise itangira guhiga abasaga 10 bakekwaho kugira uruhare muri ubu bugizi bwa nabi. Amakuru y'ibanze agaragaza ko abagizi ba nabi bageze muri ako gace bari mu modoka y'umweru yo mu bwoko bwa Toyota, binjira banyuze mu nzira ebyiri zitandukanye, batangira kurasa abaturage bari bari ahantu hatandukanye. Nyuma yo kurasa bahise bahunga bakoresheje iyo modoka bari barimo. Kugeza ubu cyateye icyo gitero ntikiramenyekana, mu gihe inzego z'ibanze zo zikomeje iperereza igamije kumenya abagikoze no kubashyikiriza ubutabera. Afurika y'Epfo iri mu bihugu birangwamo ubugizi bwa nabi mu isi. Imibare igaragaza ko buri munsi muri iki gihugu hicwa abantu 60. Ni benshi kabisa, ni benshi pe. Reka tujye mu Buyapani, aho urubyiruko rudakozwe ibyo gushaka mu ntandaro z'igabanyuka ry'abaturage. Ubuyapani bukomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'igabanuka ry'abaturage, nyuma y'uko imibare mishya igaragaje ko umubare w'abana bafite munsi y'imyaka 15 wageze ku rwego rwo hasi rutigeze rubaho.
muri Gicurasi 2025 Minisiteri y'Umutekano w'imbere n'itumanaho yatangaje ko abana bari munsi y'imyaka 15 bageze kuri miliyoni 13.29 bagabanyutseho ibihumbi 350 ugereranyije n'umwaka wabanje. Kugira ngo byumve neza, mu 1950 abana bari munsi y'imyaka 15 bari bagize 35 n'igice kimwe kw'ijana by'abaturage bose, ariko nyuma y'imyaka 50 gusa aba bana bari 14.5 by'abaturage, 14.5 kw'ijana by'abaturage. Nubwo hashyizweho ingamba zitandukanye, iki kibazo cyo cyarananiranye. Mu mwaka wa 2025 abana bari munsi y'imyaka 15 bagize 10.8 kw'ijana by'abaturage bose. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo gishingiye ahanini ku igabanuka rikabije ry'abana bavuka. Igabanyuka ry'abaturage mu Buyapani riri ku muvuduko wo hejuru kurusha no mu bihugu bikize byo mu Burayi. Impuzandengo y'abana umugore umwe yibaruka iri munsi ya 1.2 ku rwego rw'igihugu, mu gihe mu murwa mukuru Tokyo bisa naho batakibyara kuko ho iri kuri 0.99. Ibi kandi bifitanye isano n'igabanuka ry'abashyingiranywe n'urubyiruko rwinshi rutakigaragaza ubushake bwo gushinga ingo cyangwa kubyara. Nubwo leta yashyizeho gahunda zitandukanye zo gushishikariza abaturage kubyara no gufasha imiryango, ikibazo gikomeje gufata indi ntera kandi bituma impungenge ziyongera ku hazaza h'ubukungu ndetse n'imibereho y'iki gihugu kiri mu bikize ku isi, aho ni muri Japan. Nanone reka tubabwire ko hano mu Rwanda RDB igiye kwagura ibikorwa byo kwamamaza Visit Rwanda i Burayi. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko ruri gushaka ibigo bifitiye ubushobozi bishobora kwamamaza gahunda ya Visit Rwanda mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Ibi bizakorwa ku bufatanye na ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa na ambasade y'u Rwanda muri Luxembourg. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku mugoroba wo ku wa kabiri tariki ya 9 2026, ibigo bizatoranywa bizaba bifite inshingano zo kwamamaza Visit Rwanda mu bihugu birimo Bufaransa, Luxembourg, Monaco, Espagne, Ubutaliyani na Portugal. Iyi ni inkuru dukesha Igeri. Hanyuma nanone reka tubabwire ko Iran yongeye kumbanyisha ibisasu kuri Bahrain, Kuwait na Jordani, ibintu bigahita bisubira urudubi. Umutwe w'ingabo za Iran uzwi nka IRGC watangaje ko wagabye ibitero ku bigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Bahrain, Kuwait na Jordani nyuma y'igihe gishize ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bifite agahenge. Ibitero bya Iran kuri ibi bihugu byagabwe mu rukerera rwo ku wa gatatu. IRGC ikaba yavuze ko biri mu murongo wo kwihorera nyuma y'uko Amerika irashe ku byambu n'ibirwa byo mu muhora wa Hormuz. Ibitero bishya bya Amerika byagabwe kuri Iran bitegetswe na Perezida Donald Trump washinje Iran kurasa indege y'intambara mu ijoro ryo kuwa kabiri. Iran ivuga ko atari yarashika kajugu yo mu bwoko bwa Apache. Mu itangazo IRGC yashyize hanze yavuze ko muri ibi bitero yifashishije indege zitagira abapilote irasa ibirindiro bya Amerika byitwa US Fifth Fleet biri muri Bahrain, Al Salem biri no muri Kuwait. Ibyo byose bikaba byarashwemo na Iran. Mu kurasa ibirindiro, Iran yifashishije ibisasu bya misiri bifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende. Ibi rero bikaba bikomeje mu by'ukuri gusubira irudubi pe. Bose bakomeje kurasana kandi ibi ngibi ntabwo biba byoroshye. Intambara natwe tugiraho ingaruka haba muri Afurika ndetse n'ahandi, cyane ko hariya haturuka igitoro cyinshi ndetse n'ifumbire 1/3 kikoreshwa ku isi, byose bica mu muhora Hormuz. Ni ikibazo gikomeye. Mu nkuru zidasanzwe rero reka tubabwire ko umupilote wa Air Canada akurikiranyweho kumara imyaka 17 atwara indege nta byangombwa bibimwemerera. Geoffrey Wall wahoze ari umupilote wa sosiyete ya Canada ikora ubwikorezi bwo mu kirere Air Canada yatawe muri yo gashinzwe kumara imyaka 17 atwara indege nyamara nta byangombwa afite bibimwemerera. Amakuru yashyizwe hanze na Al Jazeera avuga ko Wall yatawe muri yombi ku wa 9 Kamena 2026. Yafatiwe mu gace ka Peel muri Ontario. Inyandiko za polisi zigaragaza ko kuva mu wa 2009 kugeza mu wa 2025 ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru, Wall yakoze ingendo z'indege 900 zaba iz'imbere muri Canada ndetse no hanze yayo. Ibi byose ngo yabikoze nta byangombwa afite bimwemerera gutwara indege. Bivugwa ko kugira ngo Wall ahabwe akazi yerekanye ibyangombwa by'ibihimbano bimwemerera gutwara indege bitangwa n'urwego rufitiye ububasha. Aya manyanga yakozwe na Wall yatahuwe nyuma y'amezi 4 akorwaho iperereza. Nyuma y'amezi 4 akorwaho iperereza nibwo yatahuwe. Ibyaha Wall akurikiranyweho bifitanye isano no gukoresha impapuro mpimbano ndetse no kwiterera icyo atari icyo. Tekereza ariko
umuntu amaze imyaka 17 nta n'impanuka yigeze akora. Ubundi ikibazo gikomeye, ariko nanone uburangare bukomeye. Yagiye no mu kiruhuko cy'izabukuru deja. Ikibazo gikomeye. Reka tubabwire ko mu Rwanda abashoferi barenga 90 birukanywe bazira gufata amafaranga mu ntoki cyangwa se kwakira amafaranga mu ntoki ya za bisi. Mu rwego rwo gukaza ingamba no gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyura ingendo za bisi zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, abashoferi barenga 90 bamaze guhagarikwa ku kazi nyuma yo gufatwa bakira amafaranga y'abagenzi mu ntoki. Aba bashoferi bose bagiye. Ibi byatangajwe na Oswald Abenawe, ushinzwe ibikorwa byo gutwara abagenzi muri sosiyete ya Ecofleet Solutions yakiriweho guhuza no kugenzura ibikorwa byo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali. Abenawe yavuze ko mu byumweru 3 gusa isosiyete itangiye gukora ibikorwa byayo amaze gufatwa abashoferi benshi binyuze kuri kamera z'umutekano zashyizwe muri bisi. Yagaragaje ko buri modoka ifite kamera nyinshi zifasha gukurikirana ibikorwa byose bibera imbere mu modoka, ku buryo umushoferi wese wakira amafaranga mu buryo butemewe ahita amenyekana. Yasobanuye ko abashoferi bose bagaragaye muri ibyo bikorwa bahise bakurwa ku kazi kandi bashyirwa ku rutonde rw'abatemerewe kongera gukora akazi ko gutwara abagenzi mu masosiyete atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Reka tujye no mu karere ka Gisagara tubabwire ko wakekwagaho kwica se yasanzwe yapfuye amanitse mu mugozi. Umusore w'imyaka 22 mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Gashuri mu karere ka Gisagara wakekwagaho kwica se amuteye icyuma agahita aburirwa irengero, yasanzwe yapfuye amanitse mu mugozi. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Gishuri Rutaganda Jean Felix, wavuze ko uwo nyakwigendera yasanzwe yapfiriye mu mugozi ndetse yakekwagaho kwica ise umubyara bitewe n'amakimbirane bari bamaranye igihe bafitanye. Uyu muyobozi yavuze ko bibabaje kuba uwo muryango ubuze abantu babiri mu gihe gito, ndetse ko ari ibihe bibabaje bitewe n'uko abuze undi muntu wabo mu gihe bari bakiri mu gahinda k'urupfu rwa se none nyakwigendera. Yagize ati ni inkuru ibabaje cyane ku muryango no ku baturage muri rusange. Dukomeje gushishikariza abaturage gukemura amakimbirane yabo banyuze mu nzira zemewe n'amategeko aho kwifatira ibyemezo bibuza bamwe ubuzima. Umurambo wa Manirahari Jean Marie Vianney washyinguwe ku itariki ya 9 Kamena 2026, mu gihe umuhungu we wahise ujyanwa mu bitaro kugira ngo hakorweho iperereza kugira ngo hamenyekane neza icyateye urupfu rwe. Hanyuma reka tubabwire ko nanone amabandi aho ni hanze y'u Rwanda yashimuse abaturage 39. Bashar Aliyu, umuturage wo mu gace bita Magani Didi, yavuze ko aya mabandi yifuza miliyoni 125 z'amanayira asaga ni ukuvuga amafaranga asaga 69 by'amayero kugira ngo abashimuse barekurwe. Muri Nigeria amabandi yashimuse abaturage 39 basaba leta kwicara ku meza y'ibiganiro bakagira ibyo bemeranya ku gikorwa cyabaye ku itariki ya 9 Kamena 2026 muri leta ya Zamfara. Itsinda ry'amabandi ryateye agace ko mu majyaruguru gashyira uburengerazuba bwa Nigeria. Nyuma y'icyo gikorwa amabandi yasabye leta ibiganiro kugira ngo bashe kugira ibyo bemeranya kugira ngo abashimuse barekurwe. Polisi yo muri iyo leta yabwiye ibitangazamakuru ko abaturage bashimuswe bari mu nama ishyamba ryitwa Magani Didi riri mu ntara ya Maradona. Cyakora polisi yavuze ko imibare ishobora kwiyongera abashimuswe bakagera kuri 50. Ibi ni ibintu bisanzwe muri Nigeria, bashimuta abantu bose hanyuma bakaka amafaranga kugira ngo babarekure. Yababaje vraiment. Izo zari zimwe mu nkuru zigufasha kumenya uko ishusho y'umunsi ugiye kwinjiramo imeze. Tubibutse ko iyi ni Inkwakuzi. Aya yari amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru. Izindi update zigenda ziza z'ingenzi turaza kugenda tuzibazigezaho uko umunsi ugenda wegera imbere. Niba uri Inkwakuzi utarakora subscribe ikora aho hasi kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru ajyaho saa 11 za mu gitondo kugira ngo dutangire umunsi twese dufite ishusho y'umunsi uko iri buze kugenda. Bye murongo.